Mmuhi ya ratehang wa Sesotho Sermons and Programs, ke a o dumedisa ka lebitso la Morena Jesu Kriste wa Nasaretha, yena morena le mopholosi e seng wa rona fela empa wa lefatshe lohle. Kajeno ha ke o dumedise ke le mong, ke na le moruti wa ka, moruti Siphiwe Phike. Ke yena ya tlatla a re fa bohobe bakeng sa letsatsi la kajeno. Hohle moo re buhileng ditaba tsena tse molemo re le hona teng, e ka ba Facebook, e ka ba YouTube, re a le mema tsitsinyang le metswalle ya lona hore ke nako ya ho boha ditaba tse molemo ho Sesotho Sermons and Programs. Moruti wa ka, ke kopa o dumedise babuhi ntate. Babui ba ratehang ba lenaneo le monate la bohlokwa la Sesotho Sermons, ke le dumedisa ka lebitso le letle le ratehang la modiki wa rona e leng Kreste Morena. Amen. Haleluya. Ha ho se ho le jwalo ntate, ke kopa ke tle ke bule tshebeletso ena ka thapelo. Amen. Ha re rapeleng. Ntate wa rona ya ratehang, ya lokileng, ya mahodimong, re o boka le ho rorisa motshehare wa kajeno ka lebitso la Morena Jesu. Re re he ntate, ha re se re tlile memong ya hao ntate, re kopa wena o tlo bue, o re laye, o kgaleme jwalo ka lentswe la hao le tiisa hore o laya o kgalema ba o ba ratang. Mohlanka wa hao ke enwa moruti Phike, Morena e ba le yena, ama dipounama tsa hae, Morena mo leballe sohle, Morena itlotlise ka hohle hohle. Tsatsi leo e leng yena eo tlang mo sebedisa, ha e ke be letsatsi le tlang ho ba nalaneng, e seng ho rona fela re le batho empa le lehodimong la hao. Re beha tsohle wena Morena, itlotlise lebitso le matla le ratang la Moloko Jesu. Amen. 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 Mui ke se go dumedisitse lebitsong le ratehang la Kreste Morena wa rona. Me ke rata hore hle o fe sehloho sa ditaba tsena tsa bohlokwa tse re tlo di shebisana le wena letsheareng lena le letle. Sehloho sa rona se re tshepo e lehlohonolo. Tshepo e lehlohonolo. Ditaba tsa rona re tla di fumana epistoling kapa lengolong le ngotsweng ke moapostola Paulus a lengolla badumedi Thessalonika. Thessalonika, lengolong la hae la pele la lengolotseng ba Thessalonika. Re tlwaetse ka hore re re ba Thessalonika ba pele, kgaolo ya 4. Re tla bala temana ya 13 ho ya ho ya 17. Ha ka Senyesemane di bitswa verses 13 to 17. 1 Thessalonica chapter 4 verse 13 to 17. Me ba le ka mantswe ana Bibeleng ena e itshwereng ya Sesotho. Bana beso ha ke rate hore le ka hloka tsebo tabeng ya baithobaletseng, le tle le se ke la hlomoha jwalo ka ba bang ba senang tshepo, hobane ha re dumetse ho ba Jesu o kile a shwa a ba tsoha, le hona re tshwanetse ho dumela ho ba ithobaletseng Modimo o tla ba tsosa ka Jesu, mme o ba hlahise le yena. Re fela re le bolella ka polelo ya Morena hore ha e le rona ba tlang ho phela le ho salla ho tla ha Morena, re ke ra raka ba robetseng, hobane Morena ka sebele o tla theoha lehodimong ka mohoho, ka lentswe la arekanyeloi le ka trompeta ya Modimo, mme ba shwetseng ho Kreste ba tla tsoha pele. Be moo rona ba phelang ba saletseng nakong eo, re nkelwa marung ha mmoho le bona ho ya kgahlanyetsa Morena sebakeng.
mme ka mokgwa o jwalo re tla ba le morena ka mehla. Lengolo lena hangata le sebediswa mafung, empa taba e nkgothatsang ke ya hore ha le ne le ngolwa e ne e se phupung, empa taba e ne e etsahala ke ya hore Bathesalonika bana, badumedi bana ba Thessalonika ba ne ba ngolletse moapostola Paulus jwalo ka pula madiboho e ne e tlisitse efangedi sebakeng sa bona moo ba neng ba phela teng. Jwale ba ne ba ile ba mo ngolla lengolo ho batho ba ratang nalane ya ditaba tsena. Nalane ya tsona ke tsena, ba ile ba mo ngolla lengolo ba tshwenyehile hore na jwale ha e le mona lefu le sa hlomphe, le sa shebe maemo a rena motho o dumetse kapa ha dumela, le kgarametsa fela ho sa tsotele na modumedi kapa ha modumedi. Na ebe jwale phapang e kgolo e tliswang ke ho dumela na ebe ke efe na? Ka sekgowane re tla re advantage ya modumedi ke efe hodima ya sa dumelang na? Ha ke le modumedi, what advantage do I have over the non-believer? E ne le kgathatseho ya bona batho bana ba Thessalonika. Mohlomong momamedi a ratehang le wena o kile wa ipotsa taba ena hore na ebe na advantage ya modumedi ke efe papisong le a sa dumelang? Ya tseba batho hohle ba batla ho tseba hore na dintho le pele ba ka di kena di tlo ba fa molemo ofe hodima ba bang, advantage e tla ba efe ho ya sa kenang nthong ena eo ho thweng yena a ikene. Badumedi bana ba Thessalonika ne ba kgathatsehile hoba lefu ne ba bona ba hlokallwa ke badumedi mmoho le bona, jwalo fela ka ba sa dumelang ba ne ba hlokallwa, mme ba ne ba batla ho tseba. Jwale moapostola Paulus o ba ngolla lengolo lena, a ba arabela, a ba fa hore na phapang ke efe ya dumetseng ho ya sa dumelang. Mme ha ba arabela, o a ba bolella lengolong lena jwalo ka ha se re badile hore taba pele a buang ka yona hore ha ke rate ha le ka hloka tsebo tabeng ya ba ithobaletseng. Bona ba tla ba hlakelwe hantle, ba tsebe hantle hore na ho etsahalang lefung, mme wa hlalosa hore hobane ha re dumetse hoba Jesu o kile a shwa a ba tsoha, le ona re tshwanetse ho dumela hoba ba ithobaletseng Modimo o tla ba tsosa ka Jesu, mme o ba hlahise le yena. Taba e kgolo e leng tshepo eo moapostola Paulus ya fanang ka yona ke ya hore badumedi ba shweleng ka letsatsi le leng ba tla tsoswa. Mme hona mono re bona monyetla o modumedi ho ya sa dumelang, ore mme o ba hlahise le yena. Ha ya dumetseng a shwa, ha se qetello ka ho sa feleng, ha re re ho yena fonaneng ka ho sa feleng. Jwalo ka mabitleng a mang re bone, o tla bona ho ngotswe ho mang hore goodbye until the resurrection morning, ho mang o tla bona ho ngotswe goodbye forever, empa ho modumedi ha ho ngolwe lebitleng la hae goodbye forever my love. O ka mpa bona ho ngotswe goodbye until morning. Ho tla ba le letsatsi la tsoho leo badumedi ba tla tswa mabitleng ka lona, a ona ho bona ba tsoswa ke morena Jesu. Ke yona tshepo e lehlohonolo. Lefu le ha le fihla ha bohloko hakana, mme ke batla ho dumela momamedi a ratehang wa Sesotho Sermons hore le wena
lefu le kile la go hlaba mohlabetsaneng wa utlwa bohloko ho, empa ke rata go kgothale ka jeno hore haeba moratuwa eo wa hao a na dumetse ho Morena Jesu ka tiyo, temana e re o tla tsoha ka tsatsi le leng a tsoswa ke Morena Jesu, mohale wa bahale, mohale wa rona, mohale ya hlotseng le lona lefu, mohale ya tsohileng mabitleng ka sebele. Tla tsoha, ena ke tshepo e lehlohonolo. O re ha tswela pele temaneng ya 15 ha bua ka tshepo ena ya lehlohonolo, moapostola Paulus o re fela re le bolella ka polelo ya Morena hore ha le rona ba tlang ho phela le ho salla ho tla ha Morena, re ke ra raka ba robetseng. Ka mantswe a mang, mohla Morena Jesu a tlo lata bakgethwa ba hae, a tlo lata kereke ya hae, a tlo lata ba mo amoetseng, ha ua lehodimong, ha rena ho ba siya mabitleng mane ba ntse ba ithobaletse. Empa wa hlalosa mona hore hobane Morena ka sebele, Morena ka sebele, Sesothong se seng e re hobane Morena ka setete, ka mantswe a mang ka boyena, ka mantswe a mang hana ho romelletsa mohla mono Morena o tla itlisa ka sebele. Hobane nna mohlomong ka ipotsa potso ena, nna le wena re a tseba mmuhi ya ratehang hore dinthong tsa bohlokwa-hlokwa ha re romeletse, empa re itlisa kapo re ikisa ka sebele. Diketsahalong tse ngata ka ho bebele re bona Modimo o romella manyoloi, o roma manyoloi. Ha ho no lo phatlalatswa tswalo ya Morena Jesu mane ho la rongwa Gabriel a phatlalatsa ditaba tsena tse molemo. Ha ho lo timetswa le motse kapo toropo ya Sodoma le ya Gomora mane, ho no ho ile wa rongwa manyoloi le teng. Empa ho tleng ha Morena ka e tlabe le ketsahalo ya bohlokwa ka ho fetisisa, ho tsosa bafu, Morena hana romella lenyoloi, empa o tla itlisa ka boyena. Jwalo fela ka wena mohlang o nong o lo tjhata, ka ha e ne le ketsahalo ya bohlokwa-hlokwa haholo ho wena, ha wa ka wa romeletsa motswalle wa hao kapo ngwaneng wa tjhata bakeng sa hao, empa o la ikisa ka sebele. Le mohlamano o no bitseditswe interviewing ya mosebetsi, ha hona motho ya kileng a romeletsa hore motswalle wa hae kapa ngwanabo a lo mo etsetsa interview ya mosebetsi, empa e mong le mong o a ikisi ka sebele, hobane ke karolo tsa bohlokwa haholo. Ka tsela e tshwanang ho tsosa bafu ba robetseng moreneng, ba dumetse ho Morena Jesu, Morena o ikisa ka sebele hobane taba ena ke ya bohlokwa haholo ho yena, ho a tsosa baratuwa ba hae, o ikisa ka boyena. Ho na le manyolo ya matla lehodimong kwana, banna bo Gabriel le mohlang moo ha hona ho rongwa bona, Morena o tla ikisa ka sebele ho tla tsosa baratuwa ba hae ba robetseng lerweleng la lefatshe. O tswela pele o re mona hobane Morena ka sebele o tla theoha lehodimong ka mohowo, e le ka mantswe a mang taba ena ha ena ho ba le kunutu mo ya kgabane, empa ho tla utlwala lerata le leholo ka mohowo, ho thwe ka lentswe la arekanyeloi, ka mantswe a mang ka lentswe la lenyoloi le leholo, of the archangel, ka lentswe la lenyoloi le leholo. E le hore ka mantswe a mang ya tlabeng a letsa torompeta ena, phala ena e modumo mo kana-kana, e tlabe le lenyoloi leno le leholo. Ho thwe le ka torompeta ya Modimo, mantswe ana a tla ba le mabedi ana, ditorompeta tsena di tlabe di le pedi tsena. E tlabe le ya lenyoloi lena le leholo, the chief angel, la sehloho,
mohlomong ile laolang mabotho ha ele mona ile the archangel mohlomong e tlabe a tshwana le molaodi wa sesole sa Lesotho kapo wa sesole sefe kapa sefe. How did the archangel, the commander of angels, e kare e tjho jwalo ho thwele ka trompeta ya Modimo. Jwalo so ka inanela fela mmui ya ratang hore na e tlabe le trompeta ya modumo o moholo o le rata o le akakanna ha ba e tlabe le ya lenyo a reka nyeloi le trompeta ya Modimo hape ena e tlabeng e kgabola mohla letsatsi leo. Mme jwale hore mme ba shwetseng ho Kreste ba tla tsoha pele. Yona taba e monate. Oh, haleluya. Ba shwetseng ho Kreste ba tla tsoha pele. Ha ba hona le ntho mmui ya ratehang eo nna le wena re tshwanetseng ho e rapella ko wa ba teng tsohong ya pele. Re lo tsoha pele. Mohlomong yena taba yona taba e re tshwanetseng hore re be pakane ho feta dipakane tsohle tse re ka di etsang bophelong. Of all our priorities, this should be a top priority ya hore re lo tsoha tsohong ya pele. Sengodi se seng mmui ya ratehang se re ho motho haeba mohla Kreste a tlang a ke a tsoha tsohong ya pele, ebile ho no ka ba molemo ha ene ba motho ya jwalo o na sa ka tswalwa ho hang ha tabena tabe le taba e kgolo. Mme ke a ipotsa mmui ya ratehang hore nna le wena ke eng ye reng bosibu ha re hlobaela borokong, ke eng ye re nahanang na? Ana re nahana ka tsoho hore re lo ba teng tsohong ya pele na, kapa re inahanela fela ka dintho tsa lefatshe lena na fela na, hore na re etsa tjhelete jwang, re ruteha jwang, re lo aha jwang kae, re lo reka makoloi a jwang, ebe re felelletse moo fela na taba e na ehlile ke mabina pelo ya rona na ya hore re batla ho ba teng tsohong ya pele. Haeba morena a ka di a ho kgutla ga ba ra ithoballa mabitleng a rona na. Ya ipotsa mme e lokela ebe qholotso pele ho nna, ebe qholotso le ho wena mmui ya ratehang wa lenaneho le ratehang la Sesotho Sermons. Ba shwetseng ho Kreste ba tla tsoha pele. Temana 17 be re mme mo rona ba phelang ba saletseng nako eo re nkelwa marung hammoho le bona, hammoho le bana ba tsoswang mabitleng, bana ba amohetseng Kreste. E re ha e tswela pele ho ya kgahlanyetsa morena sebakeng, mme ka mokgwa o jwalo re tla ba le morena ka mehla. Ha ke tsebe hore na lefu le se le nonyeditse ho lo ka kana, le amohile baratuwa ba hao ho lo ka kana, empa kgothala mmui ya ratehang hore bafu ba rona ha re arohana le bona ka ho sa feleng. Haeba ba amohetse ba shwele ba amohetse morena Jesu, empa ke karohano ya nakwana fela ho fihlela mesoela ha morena Jesu a tla ha lenyoloi le leholo le tla letsa trompeta, ha trompeta ya Modimo le yona e tla kgabola, mme mabitla a tla buleha a bahalaledi, mme re tla kopana le bona. Ena ke tshepo e lehlohonolo. Ha e ke re hara bohloko ba tahlehelo, ba ho lahlehelwa ke metswalle ya rona, ba ho lahlehelwa ke baratuwa ba rona, ke re tadime ka nqane re bone ho tuka malaka kganare hadi ya malakabe a tshepo e lehlohonolo ya hore ka letsatsi ya leng Kreste wa morena o tla tla. Kreste wa morena o tla tla, o tla letsa trompeta, mme bafu ba tla tsoha. Re tla akana le bona mohla tsatsi leo. Mohla tsatsi leo mmui ya ratehang lona lefu lena le kgopo hakana, re tla le hloma dipotso temaneng o e tjho jwalo re mohla tsatsi leo
re tla re wena lefu tsenene ya hao e kae na? Wena lebitla ho hlola ha hao ho kae na? Hobane lefu le mitsitswe ke tlholo. Ha re kgothaleng ke taba tsena ka tshepo ena e lehlohonolo. Baratuwa ba rona ha ba ntse ba robala mabitleng a bona, re tla kopana le bona mohlatorong peta elang. Ha Kreste wa Morena a re hlonolofatse, a re tiise masapo, le rona ka ho dipelo tsa rona ke re ikemisetse ka tio hore ha re batle ho fetwa ke tsoho hoseng hoo. Mohlatsatsi leo la tsoho mohlomong e tlabe le hoseng jwalo ka Mopesaleme a tjho jwalo, a re ke dillo le ha dillo le ka re fapoela bosiu, empa hoseng e tla ba thabo. Moratuwa ya ratehang, ha ke re itshedise ka mantswe ana hore re sa tla kopana le bona baratuwa ba rona, le ha re ka robala le rona hona jwale, empa tshepo ya rona e lehlohonolo ya hore mohla Kreste a hlahang, a feleditswe ke manyoloi a hae mohlatorong peta elang, re tla tsoha, re tla raha mabitla a rona, re re haleluya. Morena wa marena, Modimo wa rona e sale re mo lebella go tla re pholosa, letsatsi la hae le tjhabile, ha re thabeng re nyakalleng. Ho tla ba monate letsatsi leno, ho tla bonahala phapanya modumedi le ya sa dumelang. Ba sokang ba nka Morena Jesu e le morena le mopholosi maphelong a bona, re a ba mema le bona, hobane ha re lakatse ha ba ka fetwa ke lehlohonolo lena le leholo. Mo ya ratehang, ikemisetse hle, ha o ska sotlwa ke lefatshe lena fela, empa o sa tlo bona le mmuso wa Modimo. Ha ke re le ha lefatshe lena le ka la o sotla, empa mohla Kreste a o tlang e tle ke be thabo bophelong ba hao. Mohlomong ebile motho ya ileng a sokola bophelong bona, kapa mohlomong o phela le ka bokowa, o hula ka boima ke bokowa bona, empa ha o amohetse Morena Jesu ngwaneso, e tla ba pale ya maobane mohlatlang, hobane Yesaya o re isita le diqhwala di tla thala jwalo ka manemane a nontshitsweng mohlang mono. Difofu mohlatsatsi leno, Yesaya kgaolong ya 40 mono o bolela ditaba tsena, verse 1 to 10 mono, o re le difofu di tla tutuboloha, o re le dimumu di tla bua mohlatsatsi leno. Thabo yohle e nngwe ya lefatshe ngwaneso ya ratehang e ya fela, empa ena thabo e tla be le thabo e sa feleng. Ao ke tshepo e lehlohonolo ena hore le ha tsohle tse ding di ka re senyela bophelong bona ba jwale, empa mohla Morena Jesu wa tlang, e sita le ho tshajwang ka ho fetisisa, e leng lona lefu, ha e hame re nyolohe le yena, re na le baratuwa ba rona ba lefu di ileng la re utswetsa bona, re lo taba le bona ka ho sa feleng. Morena re hlonolofatse hle, a re etse hantle lebitsong la Kreste morena wa rona, amen. Ke etsa thapelo, empa pele ke rapela moi ya ratehang hohle mo shebeletseng o le ngwana teng, ha o so ka o nka qeto ena o nka Morena Jesu e le morena le mopholosi wa hao, ke a o mema hore o ko mo nkehle, o ko mo meme hore morena o bulela pelo ya ka, ke kopa o kene o buse ho yona, o ntjhintjhe mehopolo ya ka le pelo ya ka, nke ke thabiso ko wena, nke ke tsamaye le wena, hobane mohla o tlang ke rata hore ke tle ke tsamaye le wena. Ha re rapele. Tate ya hallang, re a o leboha, re leboha ka ditshepiso tse matla tseo re fileng tsona, tse tiileng morena, tse tlang ho phethahala, tsa hore mohla o tlang e sita le baratuwa ba rona bao lefu le re amohang bona, le rona le ha re ka robala morena hona jwale pele o tla morena, empa re ikgethetse wena, re inketse insurance, re inketse life cover, hobane o tla re tsosa hape, re bone bophelo hape, re lo phela le wena ka ho sa feleng. Ra o leboha ntate, re kopa ditshepiso tsena ha lefu le re otla, le re nkela baratuwa ba rona, di ke di tuke jwalo ka kganare e kgolo, di tuke dipelong tsa rona, e le hore re tle re hloke ho nyahama. Ra o leboha ko hona ntate.
hobane ditshepiso tsa hao ke tse tiileng. Re tadimetse pele Kreste wa ho loka mohla tsatsi leo mo re tla kopana le baratuwa ba rona le metswalle ya rona le ditho tsa malapa a rona tseo lefu le ileng la re amoha tsona. Ka ho fetisisa ntate le wa akana le wena difahleho di se di tadimang. Ha o leboha kona lebitsong le ratehang la mmoloki wa rona e leng Kreste Morena. Amen. Amen, amen moruti wa ka. Re leboha haholo ntate ka ditaba tsena tse molemo haholo. Tshepo e lehlohonolo. Ke taba e kgolo ka ho fetisisa ena ntate, eo bohle re lokelang ho ba le yona, hobane ke taba e kgolo ka ho fetisisa e re bolellang ka hore na re tla keteka bo sa feleng jwang, re bo keteka hokae. Ka hona ntate Modimo a o etse hantle. Re kgothetse ke hona ho utlwa ditaba tsena tse molemo tse re fang tshepo ya hore ha se pheletso ha lefu ntse le fihla, empa ka tsatsi le leng jwalo ka Kreste a ile a shwa ba tsoha, le ba dumetseng ho Kreste ba tla fela, Modimo ba tsosa ka yena Jesu. Amen. Amen. O itumela nna haholo moholo wa ka le ka monyetla ona wa a arolelana le babui ba Sesotho Sermons. Morena ba go ise molemo o sa feleng hle kaofela ha re ikemisetseng ho ba teng mesong eo ntate wa ho kgahlametsa morena. Ho jwalo ntate, mme babui hohle mo leng hona teng, e ba dipotso di ba teng, le ka lahlela dipotso tseo. E ka ba o etobisa ho yena moruti PK, a ka e araba lale fela ha ona le potso eo o ka e lahlela, mme re tla e fetisetsa ho yena, le rona re tla araba mo ebang re hloka hore re arabe hona teng. Le haeba o hloka ho tataiswa, mohlomong o hloka hore o bue le yena e se le o bua le ka thoko mona, jwalo ka ha sa a entse memo ya hore bohle ba lakatsang ho nka morena Jesu e le morena le mopholosi, monyetla o teng. Re ka etsa hore ho be le kopano, kgokahano ya mehala mo ditaba tsena re ka hlang ra etsa hore di felelle hantle, e le hore bohle re lo keteka bo sa feleng bo re bo tshepisitsweng. Moruti wa ka, re lebohile haholo ntate, morena o etse hantle. O ka fana le ka nomoro tsa ka ntate, ha ba ke dumelehileng ka fana ka tsona. Ha ke timane ka tsona. E leng 590870994. Di sebedisa le WhatsApp ko bot beta hape. 590870994. Haleluya. Morena o etse hantle. Dankie ntate. Re a leboha. Dankie ntate.